E, Svjetlosni pozdrav, ovo je vježba broj 6 iz kursa Elefterije, poklon Akademije ličnog razvoja. Radi se o kratkoći života. Imate vi, dobit ćete tekst, ali mi ćemo to da uradimo na svoj način. Za ovu vježbu potrebna je traka od 100 cm. Sad, ovako. Muškarci otprilike imaju prosječan život 75 godina, a žene imaju 78 do 80 godina kod nas na Balkanu. I sad vas molim da vi na 80, a ja ću na 75, da presavijete ovaj papir. Ovako, presavijete. Jeste presavili? To što je ostalo dole, to je Božji dar. Ovo što visi do 100 godina. Jer mi možemo da živimo faktički do 144 godine. To sam u Reiki u 2 knjizi pisao, da jeste nama Bog to dao. Znači, ostalo je sad ovo meni do 75, a vama treba da je do 80. Jeste uspjeli da presavijete? Jeste. Sad nađite broj svojih godina i na tome pocijepajte ili ocijecite makazama. Evo, ja imam 58, eto kako sebi smanjujem odmah. Ja ću sad ovdje da ovo pocijepam. Evo ga. Znači, ovoliko mi je ostalo do 75, a ovo su repovi dar od Boga što ne znamo. Ovo je preostalo. Sad vi meni pokažite svi ovo što vam je ostalo. Dobro. To savijete, posle ćete to sve da spalite i stavite između dlanova. Nema veze ako neko nije u Reikiju. Znači, nema veze ako neko nije u Reikiju, stavi to između dlanova. Ja se izvinjavam, sve da stavimo ili od 10 pa do... Ne, od 0 ja stavljam do 58. Ja imam 58. Dobro. Znači, taj dio, lijevi dio koji ste otkinuli. Dobro. Делот што го скинавме со нашите години, така? Da, znači taj dio do sad stavimo među dlanove. Dobro. Čekam vas da se uradite. Nešto Smiljka ustaje, nešto nije uradila ili nema. Dobro. Možemo da napravimo dubok udisaj, 5-5-7, držimo 5, pa 5 držimo i 7 izdisaj. I sad, šaljemo ljubav od rođenja, od začeća našeg, do današnjeg dana, našem životu, nama. Sad opet duboko udahnite na nos, držite malo dah pa izdahnete. Sad opraštamo sebi u svom životu sve što smo uradili, napravili, a nije nam se sviđalo to. Sve situacije, i sa partnerima, i sa ljudima, i ne znam, pravili ste kolač pa je zagorio, i to sve opraštate. Zlatnim reikijem to samo pustite opraštanje i samo okrenete kao sliku na zidu da je to sad zlatna svjetla strana.
Možemo i da se povežemo, nije kasno ni sad, sa vašim duhovnim vodičem, anđelom čuvarom, ko želi svojim višim ja, nema veze, to je već prisutno. Sljedeće je naša sjećanja i naše radosti uvećavamo, da se rado sjećamo naših svih radosnih trenutaka ljubavi i date i dobijene u ovome što sad držimo u ruci, u tom našem životu. Isto tako udisaj, izdisaj. I dajemo blagoslov svom životu do sad i zahvalnost i roditeljima i Bogu i prijateljima i neprijateljima, jer i oni su nam dali lekcije. Zahvaljujemo se svima i zahvaljujemo se sebi, svojoj duši, svojim vodičima, svojim anđelima, čuvarima i zahvaljujemo se Tvorcu. Ako ste povezani sa svojim vodičima, slušajte šta vam govorim. Opet dubok udisaj, izdisaj, u zahvalnost to odložimo i posle ćemo to sve da spalimo. Ko nema peć, nek spali u nekoj piksli ili tako nešto, jer vatra pročišćava. Sad uzimamo ovaj dio koji je ostao. Znači ono od Boga sakrijemo iza. Moramo ovdje malo da smanjimo i koliko spavamo. Koliko ćete vi da uzmete sad od sebe da spavate? Ne znam, evo ja ću ovoliko da uzmem. Da smanjim ovo do mojih 75. Znate koliko spavate, pa to smanjite. Trebalo bi da vidim, samo vidim od Verice, ne vidim ni od koga više ništa. Dobro, ima kod Smiljke. Je li smanjila si to što spavaš? Znači, ovo što je od Boga, to je nazad. To sad, ako bude, super bude. Dobro. Znači, sad smo uzeli ovaj desni dio. Ovaj lijevi, dugački, to smo odvojili. Sad smo uzeli ovo što je ostalo. Papir koji je ostao. Dobro. Sad opet zatvorite oči, stavite to između dlanova. Dajte također blagoslov svom životu koji nadolazi. Šaljemo i ljubav, i blagoslov, i razumijevanje. I odgovarajte na pitanja i slušajte ovaj vodiča. Da li ste spremni da 1 minut provedete i radite ono što ne želite i što nije korisno? Da li želite 1 minut da provedete u lošem raspoloženju? Da budete s ljudima koji vas nerviraju, koji vas iritiraju? Da li želimo da budemo s ljudima koji znamo da nas ne vole, da nas ne cijene, koji nas iskorištavaju? Jer kad pogledamo koliko imamo sad ovog vremena što je preostalo na raspolaganju,
Ajde sad pitajte sebe i vodiči da nam pomognu zašto im poklanjamo svoj život. I koje ideje dobijamo sada, kako treba od ovog časa da živimo u korist svoje duše. Znači sad smo mi osvijestili koliko je prošlo tog našeg života i šta nam je ostalo i dobit će svako ideju kako on želi ovo najbolje da iskoristi. Ovu vježbu možemo da ponovimo za 1 mjesec, otprilike. Teško se vježba radi sama, bez vođenja. Traku ćemo ovu da spalimo. Dodajte isto energiju volje da realizujete to što kvalitetnije u preostalom dijelu. Napravite dubok udisaj, izdisaj u zahvalnost Bogu, Tvorcu, vodičima, anđelima. Otvorite oči, evo možete mi pokazati koliko je vama ostalo. Dobro. Dobro, Elizabetu ne vidimo, Biljanu ne vidimo u traku. Dobro. E sad, otvorit ćemo ovo iza što je ostalo, to što je Božja nagrada. Znači ovo što je ostalo. Ako bude tako do 100, super. Znači, zahvalni smo i za to. Sad smo se koristili statistikom. Znači, meni bi faktički sad koliko mi je ostalo i kad smanjim san, ako bi bilo po Božijem 90, skoro bi bilo isto. Vidite, imao bi koliko mi je sad ostalo do prosjeka, a ako bi bilo do 90, onda bi mi bilo duplo. Ne znam, kod vas žena je možda malo manji. Dobro, nemojte zaboraviti da spalite, ja ću sad da zalijepim pa ću posle 8 da spalim. Kako vam se učinila uopšte ova vježba? Može vam ovo sve izgledati jako glupavo, ali vjerujte da je jako korisno. Pa eto, Да прашам, треба да го спалиме делот што ни преостанува заедно со Божиот дар или годините што поминали? Sve. Zato što je to sve da vatra će da pročisti ono loše u prošlosti, a nek pročisti ovo što nas čeka. Znači do 100. Sve, cela lenta, sve. Oba dela. Oba dela. Pa šta sad to da čuvate? Ili možda da čuvate za sljedeći puta, ali nema potrebe, zato što će to biti isto otprilike. Dobro, kako vam se čini ova vježbica? Super je, super. Malo da se,
podsjetimo. Da, a meni su mnoge vježbe tako neke bile, da budem iskreno u sebi, kažem koje gluposti, Bože sačuvaj, još sam vam pare davo. Međutim, posle se, rekao sam vam kad sam išao na taj ruski kurs nekih, pa kao, ispravi se ovo, ja kažem, joj, zašta ja pare dajem? A u stvari, pa tek kad tako platiš, onda stvarno vidiš da to nešto i vrijedi. Dobro, kako se vama činila, Elizabeta? Odlično, super je bilo. To što kad ste kazali da se odstranimo od ljude, negativnosti se, ja u poslednje vreme to radim, ali ne može na svakom mestu. Naprimjer, u preduzeću ne može mu potpuno 100% da se odstranimo od svi ljudi. Posle, ostatak dio doma, na primjer, ja biram da li ću se družiti sa pozitivnim ili sa negativnim ljudima, tako da za negativnim ljudima uvek kažem dosta sam zauzeta, nemam vremena da se vidimo, tako da neki navredim, ali uspela sam u to. Ali na posao ne može, verujte mi, pošto kad mi mora da sarađujemo, znam da me ne vole, ali službe radovi mora da obavljam. Da, pa što da radimo? Dobro. Kako se činila vama, Verice? Fantastično. Potvrdilo mi je samo nešto što sam, eto tako, intuitivno radila, a u stvari ono kad ste rekli posle bolesti, ljudi shvate, meni je prvi presek bio posle svoje bolesti i drugi kad mi je preminuo suprug. Prosto shvatila da ja ne treba ništa da radim, sam da budem takva kakva jesam, a ljudi sami se stave na tu neku listu, a meni duša ostane čista. Da. To je ono, znači moramo samo da se trudimo da živimo ovde i sada i ovo da koristimo današnji dan, pa sutra kako Bog da. Eto, još sam nešto htio da kažem, ali nema veze. Uglavnom... Samo nešto dodam, samo da pitam. Aha, da, izvinjavam se, Verice. 48 sati, to što ste dobijali informacije, nemojte da pričate nikome, da bi vi došli do nekih zaključaka od vaših vodiča ili ti misli koji su vam dolazile. Znači, nije to nikakva tajna, ali poenta je da ja dođem do svog rješenja šta ću sa svojim životom, a ne da mi neko sugeriše. Izvinjavam se, sad izvolite, Verice. Trebala to da kažem, kad sam obeležila svoje godine i kad sam shvatila koliko je malo meni ostalo do 80, uopšte mi se to ne dopada. Ja to mogu nađem načina da produžim. Pa imamo taj Božji plan, jel? Samo koristimo se statistikom otprilike. Ma da, ali mi je bilo smešno, koliko malo, mislim, pa ja sam blizu 70, pa stvarno je malo, a toliko plana ima. Da. Pa dobro, onda počnite sa realizacijom. Dobro, kako se tebi Smika činila vježbica? Pa ja sam među prvima rekla da mi je super bilo. Ovo je me dalo na neko razmišljanje dubinsko, ali dobro, o tome ću poslije ove vježbe da razmišljam. Pa da, znači 48 sati sama sa sobom, posle možeš pričati. Naravno. Dobro, hvala. Tanja? Pa dosta toga osveštava, znači osvesti čoveka, počinje da se gledava, kako je rekla i Verica, znači ja sam se wow, još malo mi je ostalo, koliko malo, toliko ću reći, znači ekstra, divno, hvala puno. Pa da, evo i meni koliko je otišlo već, znači kažemo život je kratak, pa nije, kad pokažemo vidite koliko je prošlo. Dobro, još nismo čuli Beatu i nismo Biljanu čuli, pa ko hoće prije da, samo utiske o vježbi, a znači razmišljate same posle. Meni je ovo bila nepoznata vežba, nisam se još susrela s njom. Interesantno mi je bilo.
I ovaj moj vodič, on nikad se ne smeje, uvijek je tako ozbiljan i sad prvi put da mi se onako smeškao. Znači, pozitivno, Dobro, biću, dobro. barem hvala. tako mislim. Dobro, Hvala. Dobro, hvala i vama i Biljanu, još da čujemo kakvi su utisci vježbice. I ako vam je glupa, vi možete slobodno reći da je. Ne, vežba je bila super, baš така me osvestila da se svrnem и кон минатото, да ги видам грешките, значи, кои ги имаме направено, поточно во размислувањето во некои работи, така да доста освестувачка вежба и така да се надеваме со овој рад на себе, дека ќе дојдеме до 100. Da će Bog i do 144. Dobro, ja vam se svima zahvaljujem. Želim vam prijatno veče i do nekog sljedećeg druženja. Hvala i laku noć. Hvala puno, prijatno, doviđenja. Hvala. Hvala puno. Hvala puno, prijetno.